Ehururegi yatandikira umucanga cyankore kandi yebembirwe Reverend Canon Aaron Mwesije ubwa hati ebitekatekwe ibi biliyoni birundanwa okwija kuhera mu kubaga itekeri nokwe nansinga collaboration na partnership hagati ya government hamwe na maramizo kandi cya kabiri no kubasa kutaho byo twakubasa kureba ngo amakanisa n'amaramizo gayahandikisage abo kuba yahandikise kutunga certificate zabo no miringe tarushana abandi bari under NGO abandi bari under companies limited by guarantee abandi bari under Ministry of Lands. Canon Mwesije nagira ngo itekeri nirija kureta Mbarara nungiye mu bebembezi hamwe n'amaramizo kandi ritereze nebya maramizo gari gukora amakanisa n'amaramizo agabase ku promotinga ekibakweta accountability na transparency makanisa bebembezi kiretere n'ababembezi ba government abatari mu makanisa nabo kubatoya bakaya batoreza omukweza ebitekateko byabo arihotera Kashya omururembo rwa Mbarara bebembezi b'amadini nibagira ngo kikire buri muntu wena yaza kutandika hwiramizo ashemera kuba yineho kushomesubwa uko kutandikiraho nitwe nka Pentecostal tucyagira kandi tukikunda biyale omuntu ashemerere ko ebembera abantu atari training atatendekirwe izo nzonso bizikorwa niko muntu ko mu kicayi cy'umupira hari bakwita offside mwana wari mu kicayi cy'umupira nkimanyi no tyo kuzana ahabiragiro ebyo mpira kwenda so nkimanyi seji religious faith based organization niza kutwera kugira ngo police yazaho muntu wena mu region yawe ningo aho kuba ne kutwara umbiragiro byawo kubiri ke kanisa neza kutiyamba kutereza enshonge zibire zangira kuterera abo kwamwe twitaga standard twitaga kugira aho twayimerera tukamanya ngo nke kanisa ubwo ngo mutindo gutushemeye kuba ntekaho kandi kikabasa kitajumise ombere rwa Kristo. Kano James Mwesije oyigwireho rukiko rwashabira abanyadini okureba ngo buwaranise burubwenguzi. For me, I fight corruption because I don't take corruption. Never. All these people know me. Nobody can give me paid. Those who have done, I have arrested them. Abakuraba kurwo mu office nibija kwetorora ihanga ryona kandi abwanyuma ebitekateke birari byo mu bantu nibija kuhajwanaho kureba ngo itekeri ryakorwa abwa TV West Ndado Fayureka.